bersih lah guys. Udal kan. Kono. Ikut ya. Mantap. Bismillah. Kudu soalnya aku malas. Tahu sarapan aku. Beti aku. Aku apa? Iki apa iki? Ini apa iki? Oh, Ya, apa? kayak jajal. Tarik. Oh, hah? Kilo selip. Bisa lihat tulis kan kencang ya. Jelas. Orek. Hah? Orek. Ayo. Tapi ka ano Mas yo? Budale udah liwat yo apa yo? Budale liwat anu ae. Tanjaane Mas. Apa-apa, kancan anon-anon. Tapi tenang aja. Ano IO nih. Bagian loading. Aku sing nggarai paling ilfil karo pedaku wingi iku pas udah ora iki. Pas Panas Mas. Mas payu tapi. Mendengar tak tubuhnya. Berapa sini asline gak ono niat aku. 5.000. Rugi 500.000 ya jadi sama apa jutaan pati gawe. Mangang loh. Enggak ya? Padahal Untuk 500 lumayan nih udah Unik banget Mas. Tak lap-lapi kasih ya. gue satu lah. Nambah lah. kan gua sampai aku headset. Juga gua lagi. Itu headset mau. Ya, akeh oke. Takon headset ini biasa lu piro yuk? Papat loh. Mantap. Wingi loro padahal.
Lur. Sudah mau sampai Sumber Sira, Lur. Oh iya. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30. Langsung lah. Ya engko nek kono ae gampang. Makasih, Mas. Tonton ae bahaya iki. Hah? Lah, ngono ah, Mas. Lek 100 ya kudu dikenekno ta, Ger? Pemane startasi Mas Dika. Lah ya nemen lah iku. Iku kono wis. Iku. Iku. Lente kan di sini, Bro. Tenaga kuda. Dia kenapa dhewe tau golek dalan tak ketemu to. Eh, Dalan Rabacan yang metu ini lho kan dalan apa ini. Oh iya sih. istimewa. Aku ragu lewat kono, ana mbak-mbak mepe-mepean. Mbak, lewat kene salah seperti ta. Oh, sama suruh saya. Mantap, guys. Ya receh dah. Wis ngrasakno kudu hores. Sumber Sira, guys. Polygon S5, 100 S5 display. Indomie telur. Jajal. Ibu gajah. Indomie. Pop mie. Tenang iki. Nah, Indo.